Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkit Di Napalabas. Oops! Apo ko na yung matan, ading ko. Sweet. Napintas nga baba. Ading, apin mata. Nakapimpinas si panagtaktak-der ko dito eh. Di nalapos ng badlatan. Sorry. Sorry, agdardarasa kamin. Ita, baka sakpayan na kimbasol. Luwapay nga na ibatam na kita things mo. Ay, saan? Basol ko matlang. O sige, siya akong tiyo. Uy, siya. Oo, kinamala siya na. Dinong parnak sa nakpelan. Tinok. Nagtinimog. Ngem. Ani nga swertek manong. Tanakasasidegan tirupa na itirupak. Nagbanglo tisang auna. Ken nagbanglo isuna. Nagpintas ng babae manong nemi tinangdungpar kanya. Siyak madlaing tinangala ka naging things na kalpasan na itid ko kengkuana. Tigito yan. Thank you. Ken sorry. Okay lang. Orata na pintas kamet. Guwapo akmet. Nagbakit ha. Ken masapag nagmulta ka. Multa? Nakit mo multak. Mamamok tinagan mo. Siyak ni Mayla. Siyak mandiri din. Ket nagraip manong nemi dagiti dakulap mi kini Mayla. Thank you. Opi kasi kapit thank you. Tabno na mamuka. Saan ko nang mamala si Tetong Aldaw na dikit swerte. No saan na ka na dungpar? Saan na kumawat ng gamam mo? Ngayon magmulta ka. Manin? Pamirianda ka. Sige. Ngayon mabit lang. Adapay mga ko alain. Dati pa uit ko agapo di Sanchez. Iti terminal tibas. Iso pagdadara sa kaya agsarnada ka nun. Urayan na ka, Reden. Urayan na. Ha? O sige. Urayan ka. Urayan na friend. Friend? Pwede mo kaya nag-friend ta? Kayim laing? Yo. As a friend. O sige nga rat friend. Urayan ka, tagmulta ka. Manong name ni isang sangayan de dingal daw. Bakante. Manong name awan ti professor mi. Tanang sakit. Isot ka po na nga ni dingalas 4. Iti malem ket awang klase. Nakaistambay manong name nga agbasbasa iti leksyon ko iti madung parnak ni Mayla. Very good ko nakman. Nagamang mo kami. Kahit na isang sangayan tiriknak keng kuana. Nainlaba kon. Georgia College kon manon nemi kahit ni manang kong LB ti mang pagpabasa kanya. Uli la kami itay ama kinina. Imbag da oray no awanin dagiti tatang kinanang inkalikagum lang ni manang LV. Manong nemi tinagbasa kabayatan nga trabaho. Working student. Agaga nga nagraduar ket nadaanin ti trabaho pag sumet. Nga nagraduar maten ti high school ket kuna na kanyak. Ading ko. Ikarik kang kapagbasa niya. Basta ikarin mat nagbasa ka. Hangga pa ilang makinubnubya. Ha? Mamanang. Ikarik ka dayo. Hangga masayang tigastusin nyo para kanya. Diyak pa ilang makinubnubya ko na ngem. Nainlaba kon kini Mayla. Huwag manong nemi napangkam nagmerienda, isupakit din tataya, gapotam, kapaw-pawid na kano sa Jaya Sanchez Mira ti kagayan ti allowance na. Agkas kasera. Ili baga kengguhan nga pasyara kisuna di kasera na dinakayat. Tamay parit ka no. Awisan kandong arot sa jibala ko nakmat. Nagsindangid kami. Kadaal daw nga kuyog kami, yung mga panagmerienda, aglans. Di baga kengguhan nga awan pa'y girlfriend ko, awan pa'y padas ko. Ida salud-suda kengguhan na boyfriend nan. Sana nasungbatan manong. Tapag sumat idin nga adan ti order mi.
Nadlaw ni manang LB manon naming nga naragsak kag kaligidi nga aldaw kat impudno keng kuha ti amin. Na in love kan. Umanang. Umanang as a friend kung naman keng ka. Umanang na nga napatpatag pa yung gayem. Ti pa nang ipatag ko keng kuha na. Di ibaga. Mabutay nga mga nukaguna na ibaga keng kuha na nga I love you. As a friend, no? As a sweetheart, no konak, baka kagura na. Baka aldamat boyfriend na. Manang, iyam amok to keng ka. Awisag to iso na dito balay. Hinawis ko iti bigat uno aldaw ti Sabado impartyak iti manok, manunemi, nakaragraksak kami. Kuna ni manang ko nga nalag-antirik na nakeng kuwana, kadag katsukaranda nga doa. Napag kami pa'y naturog, iti papag iti sirok ti mangga, gabutan na pariir, binuy-buyak. Imagine ko. Kahit ko mga agkandag iti bibig na, kahit ko nga arakupen, ngayon naging ganalaeng imagination. Kahit karedi matlang nga aldaw, manunemi, at da dito'y balay, imbagak pakingkuha ng umiyan, ngayon asang ka no? Hanggang umiyan? Hanggang mabalingan siya umiyan. Ay, hanggang mabalingan umiyanak. Hanggang mabalingan siya gawid siya kasera. Tanuan niya, itibagak na panagawid ko, kat iso, ano oras? Alas 5. Agmerienda tayo pa nga ron. Sakbay nga, itulod ka. Intulod ko nga ron iso na manunemi, iti kasera na, kaya iti panagkatukaw mi iti tricycle, iti sidecar manong. Wow. Wow na wow, manunemi. Talagang, nakadagdag katiro pa mi. Malangam ko tinaimas, uno, nabanglungas ang auna. Malang ab ko manong nemi, tibanglo na. Ano mabalil na kumakit agkak na ginibibig na manong nemi. Numabalil na kumakit arako pa ka ni Suna. Numabalil na kumanong nemi kat rugma ako ni Suna. Numabalil na kumanong nemi kat talagang ngam nagtepelak laing. Ang mga nukaguran ak manong nemi. Nukasta nga arakupa. Ang mga nukaguran ak manong nemi nukasta nga. Ibaga keng kuha ti I love you. Nga nalablabas pa ngam kayem. Tiawag na kanya kit as a friend. Ini makandahanon kami manong nemi ti pagkasaraan na may isang apartment. Manong nemi. Ada nakaparking ka kotse iti samo ti apartment. Idi ta kasla mabigbig ni Myla dayta nga apartment. Wando dayta nga kotse. Nagdanag. Ala, apay. Ala, apay. Ni ada iso na. Ni Noel. Kotse na dayta. Sino ti Noel? Boyfriend ko. Manong nemi nagkintayag tiriknak. Adagay man boyfriend na. Sige, dumsakan. Dumsagak maten. Dimsagak manong nemi tricycle. Dimsagi suna. Kat imas sa dagasigod. Iti lalaki nga dimsagi ti kotse. Noel. Nagkapon. Kanso na to katwam. Isa na bagbaking ka nga friend ko. Gayem laeng. Ni Reden. Reden? Ni Noel. Boyfriend ko. Inyawat na ditakulap na manunamin tap nag-shake hands kami ng nakigtutak. Idi nakairot ti panang put na. Ay, nagsakit. Ay. Pare. Adaywam ti girlfriend ko. Ha? Saan ka makibarkada keng kuhana? Saan ka makigay-gayim keng kuhana? At ay wam, tano saan nakatungpalan? At adakas ang mapasama. Tingkay nangigan pamagayam ket sumagbanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Reden iti Lawag City. Nga dito iti maikainem nga lagip ti napalabas nga iti pagpilian para ti panakapili ti best letter
of the first week iti bulan ti September, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, a Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kaya di programa tinga lagip tinapalabas. Dito Action Radio, DCJ Silawag. Ngayon kayo mga manggam. Iti alas 12:30, aking gana iti alas 2, lunas ang gana iti Sabado. Dito page ni parang Ray. Madamayo ang pagbuybuyain. Ni-share iti dear manong naming page. Kahit no saan kayo pa nga follow iti ito nga page Ray Fiesta Sentenciador Award. Pakipalo, i-like yo, sayo i-share. Kahit no upload to ito yun iti YouTube channel ni parang Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share. Kahit no saan kayo pa ag-subscribe kayo. Ni manong yun namin natin, Nemi Ruiz, host nilagip tinapalabas. Kahit kung ipalagip, kata kayong agpindingag ka ng bibuya, nanarunong ka na kitay dapanggap ng agsurat, nagitay gururay ka na kayong natakila premyo. Imagine ti 50,000 pesos, 50,000, ti awatin nyo doon kayo ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Niya pala tururan nyo, nagtatakila preview, di ba? Inagtumad la i-share ti programa tinga lagip ti napalabas into 12:30 dito yung page ni Paring Ray. Tap no makumpleto yung tumatatinggam. Sa dinat pagtungpalan ti pakasalitaan, nireden nga napauluan, gayem laeng. Wow, dagayem boyfriend and iso dando nga katuluyan. Baka adayo, unod, basta padaanan nyo. Yeah? Okay, kanya naman kablawan, dagitay madamang agbuibuya kada tayo. Happy watching kada kayamin sa kapada. Okay? Ada to ni Leia Batangan, agbuibuya. Ni Trely Mateo Pelio. Happy watching. Kaya nagitay doon pa yung ag-share, kaya nagla-like, kada to yung page ni Parang Ray. Yan nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaskin ni Noralyn Perdido Tamalay, kang kanayin nga agbibuhay kada tayo, ni Erlinda Estabillo, iti Honolulu, Hawaii, and kasama tayo nagdadumapay nga agbibuya, nga kisi-share. Ni Paulina Balwalwa Bautista, iti Waipao, Hawaii, ni Eufemia Rivera Real, Princess Santiago Fred Ruiz, Saldi Palaspas Balasta, ni Michelle Salvador, Boy Lista, ni Bobby Palada, ni Eva Gacula Kalima, ni Ferragucos Bacani, ni Manila, ni Ana Pimentel, Trely Mateo Belio, Norelyn Perdido Tamala ti Bahrain, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Marilyn Tamayo, ni Leti Carbonel Tagabi, sama ni Virginia Abasulo, Virgie Floresca, ni Esperanza Escobar iti Paris, France, ni Patricia Balicad, hasta baten ni Erlinda Estabillo iti Hawaii. Thank you. Kita kayamin nga sa kapada nga nagbuya. Aging ka iti sabalin tumanan video ngentay pagkakaduan. Salamat for watching.